pemirsa Pelito News di dia hamu maringanan di tikion na yung persembahan utama saya ada video cuma dinalaom pas satu pinggan palukunan di saya ada ulaun peletakan batu pertama ini peparan nih betul aja dinalaho mabain saya ada tugu ima soal perningotan pas haton pinggan palukunan di ulaun peletakan batu pertama ima sada tugu di litong ni huta di huta Luban Samosir ima tugu ni opung Buturaja Papahan. Selamat menyaksikan. Upasatan na ito ang perubahan Paranado. Ayos ito lang Paranado. Jadi maula tema ituata maula tema dia mo seluruhnya tinopang ni Umpu Raja di son kami itu setongan di Kuriate di sudah wala ni naman na si saya tangi ang hita akaamang akainang di ulot di bagai scenario lagi ma di tangi utuata di Pangilwata lima di Nalau peletakan batu pertama partner dari Putra Buturaja saya di Batulus Tuhan na di Sakara di orang muna saya di dia di Amu saya di Roha na di Huta do na di Tanau Pangaratuani asa tulus tutu ulota nama muhai satu nama juri totong di longan itu atau maula tema tarot tutuhani puji majauh ba ale terbiku jala urang halupa dengan di basana dengan di basana di jauh bero bohi tabar bubu di hari serero ima hata nami songdalan di tangyang nami siang huriat da maula tema tuhamu bona di hasutun nami tidak saat betul Maula ate yung amang parang duri asatan na ito berlukas na. Gabi ma jalaho peparan ni Buturaja nang akabol dari sadarion di sakapi rohamuna ima nalau mamiakon batu ujahan marhitihon lau patipuhon dia ka amang guru nami doho na guru nami naung parjuli lau sudut tusi di pasahat tamu di son pinggan na ho asa ho matutu persabulian ho mapasok-pasok ni Tuhan calon muna tutik karina negro asa ho mati batu-batu na mamos dihatsik na jala toku di pangarahuk na langsung songonima parbue ribu-ribu parbue pir asa firma poki baul-baul ma panamutan firma to di muna saluhu na luju-luju ma dalam di panamutan Matutu. napurat tiar napura pangilekan tiar matutu pangilekata tonata na martua di bata asa akia di Batulus nasi nakabata lumawi ma nasi nakaban ni rohamuna asa horas samuna tinggal di bona pasogit horas samu nani sado luak portibiot asa napurat tano-tano ranking ma masih ranggongan tumpe pada muna pada udau dia kena marhamanggi namar hula-hula baru totong mator di muna masih gongkoma Matutu. jala tutio nama akapasu-pasu ni Tuhan taga muna tutik karina nengro aku ni naung jinalo muna sa itu humarihamu anak junjungan anak pangulayan nakapang ini juluan nabong ini jayan takas boy panukunan jala tutumak kasih boy paulayan Matutu. asam yakma to di muna yak ng pamatang muna dimiyahi amata na martua de bata tutik karina negro langsung songonima takas matutu dari sadarion nalo mamiak ko batu jahan takas masa hati saat tunamani kopi manang na di sari hari pe di si kopi tutik karina negro
Saha mapasu-pasu ni Tuhan jalo umuna tu tikarina nengro yak kapasu-pasu na maragami atau tamama pasahaton nami marhite hatani upasa asa paltima buluk siala lomak buluk nyopopu maruk pak mamasu matu hata makorasi masahala nyopu Batutu. asa martatam mabaringin marura majabi-jabi horas matot dimuna maringin itu pak mula jadi Batutu. sama sulu sama tubotian sa di pihak kamu batu wajahani leleng mamang mangolu saur horas jala gabian atau tebelan Nuai pekatulah. Sekali kampuru di kita orang-orang di kita baru tahu tapak jadi orang nama sisi di Parjolo sisi terus alai maka kita orang tu sudah memang beruhan sisi datang yang kami selalu dulu bukan kita uli kamu bahasa mana tempat kita ada yang baru cerah asam bagus rata, yang itu martabak paksa beribadah. Itu campur saya kena burung, ngamali kamu. Angko pernah kau matanyari, mangihut to nau guru atau nau begi, toto pernah kau matanyari. Tak kesun. Apa kekiki? Mau lihat tema? Tak pada sukunok kuriam. Nak gaya itu lah. Indonesia mulana sa Resalarion humoto do mananganan di udang. Kumaperhatame lo amu sa tongan ibagas nami, pinaparedok tuan kursinopa. Ditang yang nami, kiulo Resalarion, takas do, tajalo, dakola komencaro mambo, lo doani. Mono las rohanami, mono gumur rohanami, na ibagas rohanami, warso kabi lo totop. Matang jawab si ilo to na nilopun tanga sa di pablok ko ni ito na honida ilo tamuda molo pangapo ni ibo to na lo patang gusto ni sobordo tinggal ho kung moro si ingoy akamang moro mahulokon Parmani master kalau tahu, saru ado tahu, dang lupa di tadium, dang lupa di tona, ido pa ihuti hutang. Mau lihat ya mah, labat tarok pinay mana, hatok tarok pinarihan na, iba ulo Resalarion, arukil hani, alus ko kamang morkon, nanti kalau di mana masuk itu nakahangi mo, tak tutadahani, kok putur aja. Opura seorang dorot ketemu tahu ni udah dami namai kamu ni kubarjoi itokin nai sadam seroanami ada matanya mang moruta siapa aratu ani ikut sonordo opu butura jadina jol malo ami sama kamu moto ami lo yang boleh masang apa diri bang suruh biasa nggak amani ba soalnya pati palimahoni imana tahu dah cenerion Itulah. jol mana sakadalanna olah jauh pada balut tulakana Osroham diri batam, ninda di barikan daun itu sih mana orang kuat muslim. Di bayar tua tua berjodoh, ikut mercucu ada sama tahu malabia sama naburan, alai saudara nak penasa. Suatu ngarok kamu naso partisipasi di udah mana? Udah emang mana tamu? Udah sama perlu tinitin. Kalau unggurak partisipasi jauh unggurak gimana? Mau sarap pasi-pasi bayar orang bogo bayar, orang roh bayar dah karena baru unang ga suatu ngarong mamogo dari bagas sarwana. Baga tumegu matak pasahidon, baga tujuan mamata sudiroha. Dia una marangi. Kutukita kamu ramanibu, tutor mata. Sama lo dulu nasi dulu. Asa horsa muni wana basogi, horas di pangarat to. Dan sa ulang non, mora hanap pada basogi. Udah dalam orang nesoni. Masih tatapa menjadi kijang tunai itu. Ilia rohnya kijang tunai itu ni. Kamu akan mengaratuan. Mereka kamu tu dah. Aku nusi roha mereka kami lo. Ala dingi ngambil lo kamu.
Dak siya kamu siya kami mulayo po na seorang sampai sanario. Dak kami mangalaya patusana tuamu. Tuang guru sila baru mangalaya ni kotawi. Dang negur hamon. Dang negur hamon. Niyo dari orang ero di barang-barang dia di parula-ula parburuan. Lumut baru hatta di son. Oto be uwozo tasura manongguar nyon du basamo si boleh dana karot kawe gua di batang ini. Ala yang gon menunggu naman ni tubuh ini pertadai. Tubuh naman ngoro ro di biro parni opore sora ko kubutura dai. Da kamangoro iko tamu. Iko na dong gor ni opore sora ngi una kala butura dai kamu da. Da iro ila namina udah dami. Jada iro na berkorban. Makokop tuang guru sinopai. Di bagasan tugas shopping. Ini mana kami polisi pagabu kamu. Dang moru horap dir samu. Polisi pagabu do. Ada masuk kamu akan poru. Wangka pani do malam mariaran di. Pinap pada operasi orang kubutur aja wangka pani do. Apalagi guru nami. Poru pinggang musiriani. Om majari. Asyik marwani tuan. Martaga sama dorong mau. Masih batu sama dalam udah sederhana. Di Papua tu hatta matu amak kabasi-basi. Di balau di batama siya kamandor na ba? Mardalo di nati rumah mo sa luna. Sumena siya taman ni rohamu nai di pasahatu ang may tuwa mo na. Di ba sila unang namin? Tangyang namin ma. Mutuwa ni. Say di jalo tu hatta may tibabik ko ni diamu. Tuwa di abara mo aperi sa bumo. Asa mo pa ako mamang baro. Kalau ulang ko pa doaki. Tuhan menguji kamu. Asa tipu magalugimun. Torunai mga bulang tabu. Hata tangiang. Hata panginuan. Nahu panginuhan itu hata ciria pasu-pasui. Takas maya pohong atau jago. Matutu. Horas masyarakat. Jadi mau lihat emak raja nami raja di dogat tubuh raja di hula-hula nami saluhukna. Di tangiang panginuan nau pena sahapuna tu pandeng gambasai. Agiak mak. Maka kuma badan nak tidak. Wah, raja nabi kita jolo pacalon sekalian pulang kalau kat tubuh di hata daun di hata pasuan nabi nasahuna atau pehu pasti topan. Wah, katulan kalau kat tubuh tirai hamu bahami inarohana langsung mahita tu inganan nanai katong tongan tu beleta gambar itu pertama. Alay ang karusoy, upang iluhami, tuhamu na kanungan katulang namin ang kamurunan. Moolo to, masituluani, masikulian ng wantoran namin dinamyayak ng betulan, masilang kita, masyajaran kita, katong pinapagilan namin, kaya namin doon, yaku na katulang namin. Baik, persiapan di Cebu, persiapan na, siap. Jadi soalnya langsung lah kita karena dengan tubuh yang langsung soalnya di Borunami, baik kamu nak kaido tapi teori, baik kamu masih hidup di